Entebekanseji etebekansibwe aba Sitema Farm and Fuel obebembiremu aba Sitema Foundation. Community shaziremu bonu benda marathon erizoba Uganda ne celebrating emyaka 62 kandi nkeminyeto ya Bugongi narusha abantu bona ba Bugongi bashaziremu ngu benda kwijuka then bakagaruka bakahereza yo na community bakayamba abantu mu society. Abakiri kikuru abo kubanka abanya-Uganda kwetegeka ikimanyisa okwatanisiza hamwe mukakora ebirabase kutungura ihanga ryanyu. Tugaruza abasirikare bariya abanyamushango abatira mango byo mushaka bakirwa bakarondadira abantu baketegeka nicyo kimwe tubasa gufunamo abandi abasigaze abararebera ariyo kibakamangu tubasa kwiruka kandi nga security tugaruze mu muraro kugira ngo umuntu wena ya umushuma twabasa kubirusya marasomejine kuyamba tureberemo abandi abo kwiruka speed. David Mbaga wa Sitema Foundation ajangu Uganda yabaneja kuzo kwetegeka omuntu wahansi ashemerire konjaganyirwamo obo arukushomisibwa na munonga program za government. Twafune namba mpango y'abakazi aba participating mu marathon bayoreka ekibari tukujyanga no ba mama bonka kureka no ba mama bitunka community. Itwe nk'abacyara ahizo bari independence twatshemeriwa abo kuba nitwe twafuna ubutabe bwo kugira ngo dukoreshe tukura ntwenda akwasa mutangizi twatwine feelings zo kugira ngo tukore kintu ngeki oshanga baturi mitinga konkeri zo batwaturufuri kugira ngo nitwe dukoreshe tukura ntwenda mu magara gitu. Okwiruka oko kwayetabwamo n'umugurisi emyaka 82 owaba owamukaga. Bweniriza nashemerwa abo kurango nirukira ompati ya Bugongi nirukanga natandika na emyaka 50 munani niruka nabo muntu wa mukaga kwetegeka kuruho ahabwo kuba abashija bayikiriza abakazi babo ije kunanka kwirukanga tubaza kubazibera basibaha bashemerizwe za stress zagenda Gashakwa Michael atwachire.